M23 yunamiye Floribert Bwanacuyi wa Igoma. Nanga yatanze ubutumwa bukomeye ku bunyangamugayo. Kwa munani Nyakanga 2026 abayobozi ba Alliance Fleuve du Congo Mouvement du Mars 23 bayobowe na Corneille Nanga bitabiriye misa yo kwibuka umwaka umwe ushize Floribert Bwanacuyi hawe umugisha na Kiliziya Gatolika. Uyu muhango wabereye muri Katedrali ya Saint Joseph Igoma. Ariko se kuki uyu mutwe yahisemo kwitabira uyu muhango? Noboye butumwa watanze, ese ni igikorwa cy'idini gusa cyangwa gifite n'ubusobanuro mu bijyanye na politike? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyabaye, amateka ya Floribert Bwanacuyi n'ubutumwa bwa AFC 23 yatangaje. Nkuko byatangajwe na AFC 23, Corneille Nanga n'abandi bayobozi b'uyu mutwe bitabiriye misa yayoboye na Musenyeri Willy Ngumbi. Uyu muhango wari wo kwibuka umwaka umwe ushize Floribert Bwanacuyi ahawe umugisha i Roma. AFC 23 yavuze ko kwitabira uwo muhango byari uburyo bwo guhicyubahira umuntu ifata nk'ikimenyetso cy'ubunyangamugayo no gukorera inyungu rusange. Ngombwa kumenya ko ibi ari ibisobanuro byatanzwe na AFC 23 ku mpamvu yo kwitabira uwo muhango. Iyi ni The Quick Times News, we kisabwa no kujya hasi subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana muri gahunda zigiye zitandukanye. Rero kanda subscribe nanjye bikuvire n'imuzingo muhaye ikaze. Floribert Bwanacuyi yari muntu ki? Floribert Bwanacuyi yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakoraga muri serivisi za gasutamo. Yamenyekanye kubera kwanga ruswa no kwanga kwemera ibicuruzwa byangiza ubuzima kwinjira mu gihugu. Mu mwaka wa 2007 yishwe Igoma. Kiliziya Gatolika yamufashe nk'umuntu wapfiriye amahame yo kurwanya ruswa n'akarengane, niyo mpamvu yahawe umugisha i Roma. AFC 23 yo yavuze iki? Mu itangazo ryayo, Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars cyangwa se AFC 23 yavuze ko Floribert Bwanacuyi ari urugero rw'ubuyobozi burangwa n'ubunyangamugayo, ubutabera no gukorera inyungu rusange. Uyu mutwe uvuga ko Kongo ikeneye abayobozi n'abakozi aba leta bashyira imbere abaturage aho gushyira imbere inyungu zabo bwite. AFC 23 yavuze ko yifuza umurage wa Floribert wafasha kubaka umuco mushya wa politike ushingiye ku bunyangamugayo, ukorera abaturage no kubazwa inshingano. Ibi ni bikubiye mu itangazo AFC 23 yashyize hanze mu rurimi rw'icyongereza. Ari nibyo byinshi turi kuganiraho. Kuki uyu muhango wabaye Igoma? Goma ni umwe mu mijyi ifite amateka akomeye kuri Floribert Bwanacuyi kuko ariho yakoraga ndetse akaba ari naho yiciwe. Naho uyu mugabo wabereye abayobozi ba AFC 23 bashinze indabo ku rwibutso rwe. Uyu mutwe wavuze ko uwo muhango wari wo kuzirikana indangagaciro zo gukorera igihugu. Abasesenguzi bashobora kubona ko ibikorwa nk'ibi bishobora kugira ubusobanuro bwa politike, kubera ko iyo abayobozi b'imitwe ya politike cyangwa yitwaje intwaro bitabira ibikorwa nk'ibi, bishobora no kuba uburyo bwo kwerekana ubutumwa ku baturage. Ariko nta kimenyetso cyigenga cyerekana ko uwo wari umugambi nyakuri wa AFC 23. Icyo dufite n'ubusobanuro n'ibyatanzwe n'uyu mutwe ubwawo. Umurage wa Floribert, uko umuntu yaba abona politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kose, Floribert Bwanacuyi yakomeje gufatwa nk'ikimenyetso cyo kurwanya ruswa no gukurikiza amahame. Umurage ukomeje kwibukwa mu bikorwa bya Kiliziya Gatolika no mu biganiro ku bunyangamugayo mu buyobozi. Rero ibyo ni byinshi byagiye bitangazwa n'abavandimwe bo muri AFC 23 ku murage wa Floribert, aho hari ababifashe nko gushaka guha ubutumwa
leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa leta y'Kinshasa, ko haraho Corneille Nangaa yavuze ko aba ari bo bayobozi bifuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni bimwe mu byagiye bitangazwa n'abantu batandukanye, abasesenguzi benshi mu bya politike nabo benshi bagagaje ko ariko bibona, cyangwa se hari n'ababifata nk'ubushotoranyi bukomeye bwahawe cyangwa se bwa AFC 23 kuri leta y'Kinshasa, cyangwa se kuri leta iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ubwo rero hari byinshi basoye muri iri tangazo. Ni tangazo ko nababwiye riri mu rurimi rw'icyongereza n'igifaransa, aho mu rurimi rw'icyongereza bagize ati The Congo River Alliance March 23 Movement cyangwa AFC 23 Hana the memory of the blessed Floribert Bwana Chuyi, a paragon of integrity and probity in service the Congolese people. The AFC 23 AFC M23 took part this Tuesday, July 8, 2026 at Saint Joseph Cathedral in Goma in the Eucharistic celebration commemorating the first anniversary of the beatification in Rome of the Blessed Floribert Bwana Chuyi Bini Kosti, an emblematic figure of moral uprightness, administrative probity, and the uncompromising fidelity to the values of the common goods. Je ni bimwe mu byatangajwe n'ubundi n'iri huriro. Je nibyo nabwiraga muri rurimi rw'ikinyarwanda, naho muri rurimi rw'igifaransa ho bagize ati l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars AFC M23 a magnifié la mémoire du bienheureux Floribert Bwana Chuyi, paragon d'intégrité et de probité en service du peuple congolais. La AFC M23 a pris partie à mardi 8 juillet 2026 la cathédrale Saint-Joseph de Goma, la célébration eucharistique commémorant leur premier anniversaire de la béatification et l'homme de bienheureux Floribert Bwana Chuyi Bini Kosti, figure emblématique de la rectitude morale, de la probité administrative et de la fidélité intransigente en valeur du bien commun. Ivyo ni bimwe rero n'ibyatangajwe na Alliance Fleuve du Congo Mouvement Ventura cyangwa se AFC 23 muri rurimi rw'ikinyarwanda, igifaransa ndetse n'icyongereza. Byose mu rurimi rw'icyongereza n'igifaransa hari mu ncamake kugira ngo n'abantu batumva ururimi rw'ikinyarwanda namwe mubashe kwisangamo neza cyane. Iyi ni The Quick Times News, nge ndi Benga Oziana. Icyo usabwa no kujya wasara subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe.